Na kajing sungur ka waremben bat wandur itnat kalalong kajing kerku ka bakrau ya ka wei na ka shnong ka bala ban nang penwandur bat sumar bahaya ka ro ah kajing nang kinong yalam shnong ban kedat ya kajing mut sya ka ban yamen toilang. Kala palang kala yo ban pli ya ka wa jungo kai perthei ka bahap apo kajing sensyar jongka kani kajing pli shibenta kala dei hawa remben ka badai hatra jong ka shnong. Hakatika sngi la wan ban pli do sembut menteri kejala uba prestun dan song uba dei UMLA kathany bat ka kongres meri kharpuri ka badai ka MDC jong katika thany. Bad harengkat ke jingadon langru ka SDO ka Penusla Civil Subdivision o BDO ka Penusla Sin di Blok bad nakatana Tourism Department ki rang basnong ki bamarkhap bad kalapalang ki soda jungkarai bad ru nakaliang ka Police Department Penusla Police Station nalor kini ki khna school bad kinong hikai ki layadon bentalang ha katigasngi harengkat ke jingwan sakhi da ki paj ba nong shnong hi barok away asakhi pa kalapalang kala nang phu nang phing lengba da ke jingdon kinong yalam bakrau kum ka Dr. Bashida Masar ka badai ka trashnong palang bat kiwi rukumju. Kakong masar ka balashim ya ka pali kum ka syongkonor ha katiga sngi ka papenya ya ka program. Lapau ru ka wei ka bakham isyong niya syongkun lengba ka jing ai buram yaw kongsan bat ka sembut kongsan yaw kongsan la ai da ka baki trashnong sya kani ka than ki ong ka rishot bat rengkat ukwai ka kot ka bala suit la syor lengba ka khana hariwar ka bala ai kerteng ka lapalang hariwar bat ya kani ka kot la tho hi da ka Dr. Bashida Masar. Kani kari shot ke ba uba prestun la ong ba kejing ai ke ba syongdor ke ba kijing mut ba uba prestun un kit lem ya kejing hariwar. Susu ya ka sembut kongsan ka kongres meri la ai de ka kho bat kini kejing mut kilong hikumju. Uba prestun haba ai jing keren ha kani kasngi ula kentu ya kinong syong bakin long ki balek huj la suba. Bat shibenta ula ong baki samla ki dei ban penklan ya kejing nang jing tip bat ru ban pentebit ha ka bayadai bat ka kam tourism. Ru ulaong baki nong shinong ki dei ban priang buram bha ya kinong chungok kai perthei bad ru baki dei ban don ka jingkit kli yaki layo ru ka jingruai ka badon ka khana le se ka bayahap bat yajan bat ka khana shnong ka tau sir la palang bat ka jingshat ka bala bantai ha ka ban pen i ya ka jingruspa ha ka culture kani ka jingpli ka dei hnin ka sngi ka khatwai tarik una opera ar pesan. Hadin kane uba preston rengkat ki kenjereng kelendang ki pat ki rayot jong kasnong ki lahiar syakawa remben bansaki ya ketika jaka lani kawa kabalapli ha ketika sngi. Kapor ibadai MLA Jongi Sar yang subhaya pi papila pelaj ya kapor bukan ro Jongi wat apdeng jinggun kam ya MLA Minister bagan buram Jongi daga resort hakat pi barokat ke jingai subha jong kasrong lapalan kasrong ugwe ai iro da ugwe bakresort benji badawi Batkene kakuat kalapalang hariwan sama tempat kane kakuat kadai ke bai jer ke bat tho lut sang da strong lapalang jongi da jing sa ta mau ba ka si ban ko ke ko si nami sai bain ki bain ba len ya kane ka than jongi shu na me ta ma madam grace kanuri kane ka ko habada bri Mong grace kanuri ka ko habada bri somehow in some sa burong na kanto kuai de to thapni se sem biang na kami enong ta kiwai kibang baslong subhaban man ai terter nula ban ong ba ka jing play ya kani ka jing
junok kai pathai mata kasni kalong kawai ka nong muna ka bapen iba ladang idon kamon banya trailang ladang idon kajing syampang ka bajingai bat ladang idon kata ka monru ban treshidom ke baro kajing posni kamlong ka bajingai than tilerse kajing pri ya kania ka jinjok kai pathai mata kasni ki pri pat ba mata kasni dei kongsan jungi bat kajing pri jong kania kan kering ya ki beriu najan bat najinai Hendrai tang shikin tian apeng tian pada bangakwa benong hata ni kapor kelomba habang iple ya kejing jungok kai pertai ni shimru ya kejing kitkri ha iwei pa iwei inong shong shnong ngasno ban kentu bangi di bedon kata ka kejing kitkri na ka banta kami ka tourist spot ka ban ple no shen kejing kitkri ha ka ba pinda ya kamariam kajingket kli ha kabele baka kuot ke suba bat kajingket kli ru baka long kabayay me dia na kabanta syaki ramba ki balan no senyang da kajing syampang jong pi da ka buit ki jong pi syaki samla ki bala trai borba ban penwan dori kani kesni bat syabaro ki badon banta ban no senyang Jaka jingjok juga ni kesini, kani kadai kesini ke jompi, kani kadai kesini juga senang na palang. Di ka jingjok kai perthai, lani kata ke tourism sektor begiong, kadai ke wei nak kilat ke balik si, tang makan aikam aijam, ya ki kun sama jungi, nurai kan dairu kalat ke banang penskem, ya ki kam ki jam ke balak don lupa. Tungin siam ya kata ka ikhtiar hani iwei pa iwei ban penek pensan ya kata Mariang saudong ngilong kipas ngongo barabor bangila kadi ka nei Mariang kala ai ni hadu kat ni ngilong kipas ngongo ngilong ki bakit khia ngilong ki bakit khi bat nganek ba kajing ple jo kani kesni kan lamru kajing ha kajing nyat ha ka shnong ka thau kanuan lamru kajing telilang ba kajing ie iwei pa iwei habang ikot iki beriau najan ba najingai kadai kalat ke bangin itu iwei pa iwei ke ba nanek bangin itu da kajing iet da kajing trelang ba da kajing ba ya ka babahi la bantai la dani dong kami ngayan hangil masuk sarong namar bangiyo ya mele badon borom jongi ya mele bu ijnai la banta ka ni kathan ngarang keren menen bat katu kani ki rong ba banga super khat busam hai ke kathan ke jongi ham ni ha ke jinga lenti jonga ku ke nong mi khat ke jongi na luar ja kan dai ngom ka ba ke ni kathan ke jongi ke di sha kathan ka ba uleng ro ka ku ka pang bat banga super khat busam hai la de belai ba ke ni kathan ke jongi kalong kum ne ku makalong lamar ka de hi ke jinglong ka jongpi ipan ba jong kathan ngalai dei kam kata pusnam bangai bakadon shisha kata kejing shida kejing kuat ha kejing long kejong kibai ba kejong kadi kanong kuwei ka shibinta ko ba kong sandam ha kejingen kejong a kejong pi badai nang ni kabong play shisha o sa the shlei kejing kuwei kani katai kejong kadi lingba jong pi kibai ba Badaling ba ke jong pi ki pai ba hi ba ke jing sta ki ke jong pi ka ba pila jit ya wemeli badan borom jongi bakat wemeli ne banga suyang hangi ben pen ya roi banga don lang bai madu em renga ngam de ka brio ba long kupta ka ba no ben suya ro klumar renga kren sha na do ka men se ba jonga niyo sha wemeli ki badala ban kit ban ba ya ka ni ka than but kini kathan ke jongi ngatet tikna bahak Islam ki bansawan kalong shisha kata ko we kathan ka constancy ka role model jong kajala ke jongi berkoi ubleng ramu ka pang shisha ya kini kathan ke jongi ijindur ku ki bola the shlai kini kathan ke jongi baro ki benta habayadei bat kejinglong kejingman jong ka Mariang
habede bat ke jinglong ke jingman jong ki jingtung jingtet na dong siya dong kay kabangingin dan siya dengan ngets kem bahapo ke jingalam ke jong imadu presto Kalau kani ka thain ka jongi ka namyai ki kani ka ski ka ski ka jingsa bansa jingkan mau ka bangin play ka ka tingawa rin ben nampa jupoy ngani to ang epi kani nga lalong MTC nga poy tik ta kasnong yudan manong yakong dano asite chawa susi ba ngai kalong shisha ka jingkan ku ba jingsong kunan no kata manyo yu kijat awa rin ben but ladon beto man sa iya bang kanay bang ja so aron den there nangits kem ba kani ka tourist spot kanlong ka way ka tourist spot kabla banangam baro si kata ka bangaro la yo hui da ka skola jong tambang anong IP ba pinne pinsa ay kani ka tourist spot don kampat ka jinga trilang kumlong ESU ringkat bat kala palang tourism development society tempet Bahkan ni kan jaka jokai kan kring shishay ki turis na kaleng saudong jong kani kari ke jong ibat na kaleng saudong jong ka perthai brakoi ba piui ba kasurok kadang ya chai ke tishnaya ka ngarang man nang menyo sa kini kithan nga menela tab bakrang am su ngam tipshu bandung cha la palang la kumar ke jabin jong asipang na chuan bok ba don imadu nakmat yalam lenti Dahil nga mito siya, mga kumliw kalakala ka ni kasurok. Pastang kadto ka niya ng scam, ang daladap ka ni kasurok. Kituras kin sa tuot, hado balit siya, pinumla siya, banong, ban kita yakin ban pet, ban pinubiyang ikituras. Dahil nga ng scam. Long kita kibatray siya Penkre lupa, bahkan ini kecaka kanong sa kecaka kabule ulan sa kalku, kambon siya. Ya sumar baha, ya kati kecaka ang dia, dan kata kajing ya teli apa yang jompi ban ya tray lang rengkat, bat kibos no, bat kamkame, ban ka akor kaburam, kabakumlo ban priang itituras, ni dalika siya para. Iyo iba kadon kata kajing long banpen semua ini bangi pois ke cakap ke joki bakum bakadi ke cakap ke joki jadi ben welcome iki hakata kador ka bakin kin temen kin semua jo badam tang kata ibanwan sa kadi ka jaka kinala ni pai bakin ai ka feedback bat sa kibe bakin ra ai ka kubor ba kani ka tourist spot hangi pa warim ben kalong sa kabitiang ibreo kilong siya kita iba welcome bahay ki ya kita ki tourist tingang it's camp ba lingba kajing play ya kani ka tourist spot pinyo kita ki jingkir ku iba kerhai Matkaborsno apo kajelam jong urang basdong baka komitisno Ilala ban pen urlong ya kene kasni minta. Banwan ban play ya kene ke jaka jumokai. Hamni hagasnong jong pi halapalang. Ngakan mau ngapoi sisin ban yu kejat ya katigawa remben. Katigawa kade ka bapau nam tam. Hakane kathan riwar jongi barok. Bat kabangas ngaw sarong kumunong mikmat dan mga badi kongres ni ngaw sarong kuminong mikmat. Bahaka ni katahan jongi kadon kata kasnong gabakuitam kadon kru kata ka kabas ngurtam bat nginyo mentasakawe kata kade kawa gabakuitam. Pat katakan day kawa remben hakani kesnong jongpi hangni halapalang. Ngasngaw kemen sibun bangipoy sa kanila klipmat kababuntan. Kan pangadang rung nakategalat pom sutia.
ban rung sya ka dika snong jong pi hang ni hapo lapalang don katukan ni ki stretch ki jaka ki bangai ke sulok pas niu noong kumno kalong ha kanil kom ten rei ha ka be dei bat ka sulok ngakwa bat pentit lapa ya pi sya sitom sipor Hami usnem mo batumay. Ngin sasnaru iya ka internal rule. Jong kasnong barok away. Hadin maladet penbe. Bat inong penyay irang basnong kakobinisnong barok away. Tengah kermen scam bahagi ni kisnem gibanman. Kalapalang kani ka way na kisnong kaba itenat kaba kuy kaba suba sibit sa sipang in otru yaw ribon jong kata kakali katay kakali kaday na bentaban banlum hakeleng saudong ginongsong snong ya kijaklia kijabok kijabain kinyut kinyer Badya kaniru kabar snong kalapan baik terpang banlet bread hakajaka kabadai te kabangamot banong hange ya pi kinong song snong bai long kibiya teli melon mentakas ngis dang ban kle officially ya kejingwan jong Torres hakane ka snong jong ki nga ngasaw ban ong na lor ba pilong ki bale koy sngaw baha banang pen koy susu knang ba kini ki Torres in yai tuy hakane ka snong ka jong ki Leno ay bangin suwan mangi tang sipor lani banya kentu lani banya keren lada mapi kinong som snong kibasyong kibasa man kasi pimdon gajing kitli tikum tanga terpat ya ki paitba nong som snong baro nadu mentakasi sngaw bahak ban improve ya ka jinglong ka jingim ka jingman hapo ka snong hapo ka tao ngangampwa ban yo sngaw ba kituris kisah asyok kisah dat kisah tao ladi kiwan rung ha ka ni ka snong jompi ngina ka government ru ngin sngaw si ladan don ki jingjia ki kumita menekan ngina miaj sa ka ni kamadan ngai tengat ya ke jinsit rehem ki BDP ki khun samla jo besno nabar ngai i da ke jinsit hem ki khun samla khamtam kini ki BDP kadon ka saing ga babha na ka benta ka jingbit jingbiang ka somsup ka somsnai ka snong ka tau barokawi kesngau baha lasai endalawan Kitores nakeleng saudong joker India nakeleng saudong ru joker pake kaban nungkong ngidai ban long homely bat kabaar ngidai ban long friendly na kabenta joki martangki neki artli ki kedel ngangai scam kinong wan jengok kai kin mau sa ya kasnong lapalang bat ia katain riwar kapun selakon sensi jongi barokawi kilong kemi kilong pa kikun samla ISI jongi ladep kren sapang ka department joga tourism ngakwa ban ong yepi hapo ka jigelam jong ni ka sarkar ka jongi ha ka jigelam jong konrad sama ya ka tourism department ngipin kelakum ka industries
Bat ki don ki subsidi ki baper ki ngi ai. Lada u nikah ki apply ya kai jingera na ka de department. Te ka bangakwa ban ong ya piang ni khamtam ki kun samla ki banang ki basta. Sedang ban bengkret. Bandon ni homestay. Ar kamera, lai kamera. Lade pidon tang katsan ar pungut. Ginyo le se ki kabra Sao Po, San Po teli. Kituris kinwan Sao Po, San Po wud banwan sakai, banwan sak pengah. Hang ni habok esnong la balang. Daka ba maki ki wansa. Kin perlut pisaru habes nong jompi. Wat ailat bagin suan tang si teng genta le si genta kilen paino. Represang ban bat yaki bagin sa. In ya create su la ni thau su ya gitu ki jaka bakin pekai gitu res. Nei ta kene ko warum ben. Keleng sodong dong ni besong dang bun ki jaka ka bitra. In pelong yaki bakin sami. Ken mapila degi sami shimit. Lada uwe utores upulut siaja tengka. Lagi wan san pumur. Labun bisa. Kaban sakut akan digesnong bejongpi. Kaban tuy akan digesnong bejongpi. Kadon katu skim ka bekerpang na kumta ka homestay. Nyo po persen ngin ay kum ka subsidy. Lai po persen ka de ka loan. Bat ka bangila ban ay kalong hadu sipolak tengka. Nyo lak kandai ka subsidy. Lai lak kandai ka loan. Bat yakikot islaru ngila modify, ngila simplify. Banum dan don tan ki kenrum ki kenram. Hakabedei bat ki kot kislah, hakabedei bat ki jakat itu. Kani kijing ang nut jongi nakasoka. Dei nakakadaw ng ong ipi. Penkre ready yak application. Lada pidon jing leng ba jong ka society. Leng ba jong ka borsnong, leng ba irang ba snong. Ay bikin wani kendu bat nga kenang ba. Ngin penting na ba kini ki application. Ngin yo bat ru ngin sedang. Ya kani kakam. Nakabenta ban pediang snobha ya kini gitores. Kiban wanrung nang de sekmat. Hapo jong kani ka snong bejongki. Kikun samla la don na preng jongpi kibadon kasap hakasyet hakatiu la ne haki benta ki baper ni don ru ka training ga bakerpang ya kibakum kita piong nak benta kasyet katil piong benta lese ya katuka wellness hakabal lese ngila ban ai kata ka ban kem ya kamet jong kitores lesi kisngau pang kisngau sitong kadon ka training ka babiang ka bangi ka surka ngila pengkre namar balay kataru kade ka kelapisa hakaba kini ki herbal medicine ginyong ki dawai lengba jong kaklau kaptap kakper bejomi ngila ban pendon kam bakila ru ban penjatai ya kamet jong kibri lengba kasap kapom lengba keju sumar kasih kabangi berosya kata bat haduk muntah ngidang penek ngidang pensak kat badang yai kapor
tengah pak ban ong ya pi kilong kami kilong pa ki kon samla ban penslur ya pi baro sengau Hashim ya kan ka kabu sia ada keren ban kongres ar hajar ar pun riu lane ar pun yo ngin pendet ya kan ka surok naslong hadu dauki baket nget yang ditang jelalak dan pendet yang kena tulen kena surok nangke naslong sedauki ngangit skem kituris kin kambun ke bawan tu syakatan jongi ban ya kabakin le syakatan suara tungin penkrek lepai kata kasungu kasubrom ya kaborsno hako jong kajingalam murang baksnong badon burom iba klene iba yo ijngai kani bat iba sedang ya kani suanga ba ngin pendet ya kate ke sulok ke jongi kabawan nangte na sulong bat kaban le hadu hante hapo tamabil dauki kaban konek ya ka Bangladesh bat kari India ke jongi kaya ngasok tenat sibun kilong kami, kilong pa, kikon samla, kihet kibarit, ngasuk men bangayo, ban wan, ban ya simetalang.